Mwiria irio inini ireta ke baraba komba gukumana na beto baba tigania wese baraba inge otibe bethe na baina bio pendeli miunda pendia ngambe ukwende bibionde uthomethie mwana ino ko mwambia cha gukumana eta ona ngui. So the name one economy do kino ndo aba ni both nationally. Secondly the nenge ni kwenda ngwire irio kai gukumanirwa ketha ibodithi ketha in military ketha ibwarimu wicho the gukumana bakatha batena becha the nenge kinyako kaenda kuambilia ngui inoka umambi inoka uma title deed. So ito kwenda tuona bado bikiote the young people ambilia ngui chio kibiashara na wondi watire abatu baba anake on the 2/3 of the population. So they will get amount of 1/3 of the contract, but we will get 2/3 of the contract. The ngui koneka which on they koneka which akadarasi which adrikari and baba anake but we will get 2/3 of those jobs. Na badala batena inya to abasa poto abakadome tu ate the kuandika proposal bate the kuona better you can bomba kwa mbele kuile you na nara to kuombeka and baba kwenda contract baba kaenda kuja kuja constituency to aba watandire bakaza batu wenda kuwatandira na company ya ana baba anake tu aba to ka priority ibaraba ina ana baba anake bakote ndani ya Kongo why that apart from employment locally then a plan ya atotomana beto na ndechio America kuringa na banko ranto ina shortage ya 1 million nurses na waeta Kenya on to Canada kwa roba 200,000 artisans mechanics kwa guma Kenya electricians na mtu yababu lakini bateo na tomi on to tena certificate iko bwango ira na arora totera jedubira utebwithiti jedubira ko qualify utango ina ariko so onda mjumbe ko ndenda ke MTC wetu ameathene tuone ana baba kuma ko bakiuma ko bakubwithia jedubira ndira okethira ko zero kuthiria Kenya wena kinya certificate ya ndira kenda baraba America bakiuria nas bakona kwa nas jena TIGANIA west with the demand the same with the baba ikalumo technicians na botu kwa prepare babu the review on to baraba tena to baba anake baba anu bakoza kuile ku you so bobo mwe kwa thato itothomethiana the America na Europe kwena scholarship nyingi sana cha masters na PhD lakini na betu na baba tioba nonto kinya kerio kyo kwa kenya kuida application fee wangu ithena so nde mjumbe ndenda tuweka becha kando milioni kadhaa kando chia utaza kia mwana oro ina interest weta America with the master na PhD ndo kwa wange na degree kona patena kwe akabwithia kerio akabwithia application atrain kwa kura kulukachi review akaona scholarship nara eta kinyari ya America otethena onto akaunto otethia family ona wita wengo na ayo babinja bangi so ewinjire ngeni yo kunia thina ile ile ona baraba thoni so kwa njira nyingi Mantwas Sports Academy to arite Mantwas Sports Academy wonga muntu ina talent tukatha twina academy etuku kithai mubira we athare ayo kithai rwiro kithai mathabu ombete obiro ombete uka prepare for that kendo take advantage opportunity ira kina landira cha mithemba mwanya cha musiki cha mibira cha ucharero na mantu yangi ya maingia ya only academic knowledge. So essentially oni bila bio to mabeknya kwa mjumbe na nyakiruki na thenera kwa nere ambere oni proud terembere ibato bika kubuida na twaba nake tukara kumenya na twaba nake otethire ao de kadira tukuthiria na betu na toba thiria tukuthiria twingwa on tukuri na insecurity ne ana batena kwe na ana baba ume na baine na so kambu ibwega the youth of TIGANIA bakuwa ba support na ni kaba support na nya sana tebali ngale so tulitadiri we amwe tukimenya keteke tukuria tudurio nene toto bakele Mwiria no tubatwinde turi antu TIGANIA west lakini muno muno kumenya boy youth ukatha kwe invest in tekeu nani I'll do my best to make sure yala bonde kwenda tuwithikia tukageria then of course ni nyingi but to be the best we can do ikonia ni thina yu na ndemu jumbe nu tukageria yothera yombikana bwe bwega sana na tubokinya turi amwe tariki 9 mweri wa 8 tafadhali burikana buringire kele Mwiria kura cha MP TIGANIA west.